आमदार सोडून दी एज अ कॉमन मॅन आयज हांगा कॉमन मॅनाचा तूं खंयसूनय आमच्या आख्ख्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे खंयच्याय कॉमन मॅन नाल्यार आख्ख्या गोंयसून खंयच्याय एक कॉमन मनशाक हाड नाल्यार इवन एक शिकलेलो मनीस एक इंजिनियराक हाड आनी विचार आनी ताका आपल्या दोळ्यांनी पळोवनी हे दोळ्यांनी जेन्ना तूं पळयता जाल्यार खंयच्या सायडीकसून हे सेफ दिसता खंय तरी भिरांत दिसतात न्हू हे सायडीकसून पयले वयरसून पयले तुमी वयर वचोन पळोवना हांवें पयला वयर वचोन आमचे कडेन फोटोग्राफ्स आसा वयले सो वेन यू लूक एट दीस प्लेस आय डोंट से थिंक सो इट इज सेफ कायद्यान तेंच्यांनी रोड मागीर ओपन करून जालो न्ही सर तेंच्यांनी रोड एक्चुअली मागीर ओपन करून सगळे प्रिकॉशन घेवन हांगा सायन बोर्डी ना लोकांक खबर सुद्दां ना रस्तो ओपन जाला म्हणून लोक अजुनूय गाडयो त्या रोडांसून वयता एटलिस्ट PI ट्रॅफिक PI मुर्मा गोवा आमचो SDM मामलेदार हांकां तरी इन्फॉर्म करा द ऑर्डर वॉज फ्रॉम द कलेक्टर साऊथ गोवा फॉर क्लोजर ऑफ दीस बिकॉज इन द सेफ्टी ऑफ द पीपल बट विदाउट इन्फॉर्मिंग द कलेक्टर विदाउट इन्फॉर्मिंग द साऊथ गोवा कलेक्टर they come here and they just open the road. Safety needs to be assessed by a technical team. Right now it will be by the PWD and enough actions will be taken on that aspect, and NHAI has to do some actions and we have given particular guidelines and instructions to them. They will do it in a timeline and they have to give basic reports to us including the completion report and safety audits. Further reviews will be followed up. Madam, you said that NHAI could be accountable in case of any events that happen here in the NHAI will give it in writing as per their statement here. Till we get it in writing, we cannot say about it.